Babu ba One Freestate TV ke yona nako ya kgaswa ditaba ka One Freestate TV re sentse re mememo ka nnete he moifo wa hao etsa bonnete ba hore re kgobokanyentse o tla hlotloba ditaba tse batlang di le monate haholo tsa kwano tsa lapeng mme ntse o hopola hore ke tsamaya ke le monga ke tsamaya masena ke mo ke tse Ditaba mphunye se tekhniki ka isena jole le kgaitsi la ka le mangazena ke Thato Hlanyane re pele o mo re ke re sheba jole he dihlo tsa rona rena di tsamaya ka tsele jwang o tsena tsa ditaba tsa dipapadi mme re sheba jole ha ile re papadi ena ya bola wa maoto ihlile ke tshwarelo batlang le kgolo haholo ma Africa borwa bakeng sa papadi tsena tsa 2023 AFCON tse di tswela pele ka mane ka nengene ya Ivory Coast ha thu feta mo no ihlile hlopeng tsena sa di general sieme memo bakeng sa o bona jole e le hore ba tlilo tjana le hlopa sefeng bakeng sa tlhodisano ena ya Nedbank Cup ha thu feta mo no papadi ena ya cricket ke mane mo teng re sheba jole ha ile hore ihlile maikutlo ke a batlang a thabila haholo jole ka ile hore motse ona wa Bloemfontein ho tla ba le papadi tse re ntla hlotlo bapala e le tsena tsa mohopolo fatshe tsa bahlankana ba tla tshilo motse ka bantse shomele metso e ropong khaitsedi a re tlo rena itse makatsele jwa sehla sa dikolo sa pele selemong se hodimo se qadile mme tshehetso ke kgolo ho tswa mekgatlong e fapaneng ya kgwebo ya tumelo ha mmoho le batswadi ba bana Afrika Borwa le lefatshe ka kakaretso ba sa emetse ho mamelwa ha sephetho sa lekgotla la matjhaba la toka nyeweng e pakeng tsa Afrika Borwa ha mmoho le naha ya Israel ho fela jole he wena muiwa ka ya motle itibelle tsona he ditaba tsa hao kwa One Freestate TV mme ke tseo di a latela. Jalo ka sehla sa pele sa dikolo se simolotse kliniki ya private ya Unjani e section H motseng wa Botshabelo ebile le tshebetso ya thapelo bakeng sa barutwana ba tlabeng ba qala ho kena sekolo lekgetlo la bona la pele barutwana ba kenyeletsang ho tloha ho grade R ho ya fihla ho grade 12 ba ile ba rapellwa hore morena modimo a tla ba hlona lefatshe lona ba segeletsa dithutong tsa bona tsa sekolo ho qoba le ho sesefa bobe. Kliniki ena ile ya bela barutwana dithusa thuto tse kenyeletsang ka hare dikhabara tsa dibuka mekotlana ha mmoho le di-lunch box sesepa se hlatswang meno ha mmoho le se hlapang meleng le tse ding tse ngata baithaopi ba lohang dihloho le ho kuta meriri le bona ba ile ba lokisa meriri le ho loha meriri ya bana. Mosebetsi ona o entswe ka kopanelo ke khampani ya diselula phone ya Vodacom le mekgatlo e meng ya thekolohelo barutwana ba tswang dikolong tse fapaneng ka hara motse wa Botshabelo ba unne molemo ho tswa kliniking ena ya Unjani. Motsamaiso wa kliniki ena e boetse le mooki wa sehloho e leng Elisa Kwenyama o boletsa hape hore ba etse sena fela bakeng sa barutwana ba simulang ho ya dikolong empa ba ntse ba ena le mananeo a mofuta o tjena o thusang ho abela barwetsana di-sanitary pads le ho thusa ho phaella mahae a maqheku le maqhekwana le tsana o boletsa hape re batla ho tswela pele ho etsa letsholo la monna ke mokolla Kwenyana o buisane le mosebetsi mmoho rona ile mahlomola Ramhomane Mui wa ditaba re buisana le sister Elisa Kwenyama ho tswa kliniking ya Unjani e fumanwang section H ka haro motse wa Botshabelo mo eleng hore tsatsing la ka jeno lena ba ne ba abela bana dikhabara tsa dibuka ha mmoho le dinthwana ka tshebedisano mmoho le mekgatlo e fapaneng e ka ba mosebetsing wa letsatsi la ka jeno lena sister re tlo dula re bona o etsala selemo le selemo kapa le dula lo etsa selemo le selemo nakong eo dikolo di bulwang ka yona re qala ho etsa ntate Ramomane bentse re ya hara selemo re abela bana ka program ya rona e bitswang hlweka o rutehe so bentse re ya dikolong tse fapaneng re ba abela di-pads re ba abela dintho tse leng ba hlapa ka tsona ba trile ra le mo re nako ba kudi ba ntseng ba tla batswadi ba tle ba la ka hore ha ke na tšhelete ya nthwena ke na tšhelete ya hwane be re nka qeto ya ke re qale le monsena hore re be le ntho ya mofuta ona e tla tswella dilemo tse tlang
Ebe ke dikolo ka kakaretso tsa botshabelo ho tloha primary ho fitlhella le di high school tse leng hore le la di hlwaya hore le tla di thusa. Ha re a hlwaya dikolo, re ikopile fela re phatlaladitse fela marangrang hore re kopa batswadi ha o tseba hore o ka ba le tlhoko ya mofuta o tlo ngodise ngwana wa hao. Ha re kgese sekolo, ha re kgese grade, ha re kgese le yona agenda. Ha fela ile ngwana kenang sekolo a apara uniformo mo tlise re tla kgona ho mo thusa. Ka lehlakoreng le leng Kwenyana o boetse ipiletsa ho beng ba dikgwebo ba lehae ba nang le thahasello ho ka thusetsa. Hona le borakgwebo mohlompe ba ka bang le thahasello ba ka ratang ho tshehetsa ba kenya letsoho o reng ho bona ha o ba mema. Ke bana ba rona, ke setjhaba sa rona. Ha re sa ba hlokomele re ba tshepisa ba. Re ka thaba haholo sebetsa le dikgwebo tse ding ho bona hore bana ba rona ba tsebe hore le ha ke le mmakgwebo ke sebetsa lefapheng le itseng kapa ke sebetsa ka kgwebo e itseng ntse nka nna ka kgona ho tlolla letsoho ngwana wa habo rona wa e bona ba teng bomme ba ka nnete ba contributileng ba re emme Kwenyama hobane ha re na o ba teng kapa hobane rona ne re sena mohopolo o nka bonyanenyana ke bona o tlo bona hore na o thusa bana ba habo rona jwang. Kwenyama o phethetse ka ho hlalosa ditshebeletso tseo ba fanang ka tsona tleliniking ena ya Unjani. Unjani clinic e fana ka ditshebeletso tse jwang bakeng sa baahi ba Botshabelo. Unjani clinic Botshabelo le di Unjani clinic kaofela re fana ka primary health care. Ka mantswe a mang ke rona sebaka sa pele se o tshwanetseng ho pota ho sona hobane ke rona ba kgonang ho hlahloba ho tloha hlong ya lentong ebe ha o fetela sepetlele se re ile ra hlokomela hore na o hloka eng hantle ntlo go tlo fola. Jole re fana ka ditshebeletso tsa baimana, re fana ka tsa masea, re fana ka tsa maqheku, re fana le ka tsona tsa maqeba. Se bile re bolotsa ntate Ramomane hore bontate ba skene ba tlalatla ba ska tseba hore na ba ya kae. So re fana ka ditshebeletso tsohle tse amang bokudi ba motho le hore a phele hantle. Moruti Khiba ke motswadi mme boetse ke moruti yena o thoholeditse kliniki ena ka le reng e etsa mosebetsi o tswileng matsoho. Mo re buisana le motswadi boetse hape e le moruti e le mme moruti Khiba mabapi le kabelo ena e leng hore Unjani clinic e yentse bakeng sa bana ba dikojwana di mahetleng ba ka kwano ka hare motse wa Botshabelo ho tswa dikolong tse fapaneng. Mme moruti Khiba o reng ha ile mona e le hore ho bile le letlole lena le tshehetsang bana ka kakaretso bakeng sa ba abelwa disebediswa thuto tsa dikolong. Yo ntate ke hlolehile pelong ko jwetse ba hlola ba etsa empa ke bona tsatsing lena modimo a entse ho fetisisa ke ne ke beteng ha ba iqale taba ena le ho fana ka dijo le maqheku le lemong se fetileng kuri ya itsuwa taba mona ene ke bona modimo a ntse ba tlisa haholo ba tswela pele ke a bona hore ka moso ho tla bo fetisa mo e bibele hona le batho ba bang be reng kapa bana kapa batswadi be ileng hore bona ba kgona ho ba le monyetla hore bana ba bona kapa ditlolo tsa bona di ile tsa una molemo letsatsing la kajeno o reng ha o ba kgothatsa. Nka kgothatsa bomme le bontate bao bana ba bona ba sa kgonang hore ba be teng letsatsing la kajeno hore hang ha ba utlwa taba ena ba ske ba inkela fatshe ke tabe kgolo haholo ka ho fetisisa e tsamaya le thapelo go bana ba teng mona letsatsing la kajeno ba jele moyeng ba utlwile lentswe la modimo ba tsamaya ba tshwere gore nka kgothaletsa batho ba siko mona gore hang ha ba utlwa taba e tsena e bua ha ba dumelle bana ba tle ho modimo hobane modimo o tla ba tshwarisitse nameng le moyeng ba khotsi jwalo ka le hore ba tlo bula dikolo bekenyane e tlanye molaetsa wa hao ko feng wa kgothatso go ba sa sebetsang hantle le ba sebeditseng hantle bakeng sa sehla se setjha sa bula dikolo. Molaetsa wa ka wa kgothatso bakeng sa bana ba sa atlehang le bana ba atlehileng haholo nka bua ka ba sa atlehang hore le bona ba ntse ba ratua ebile ha ba fosa mare hona jwale tjenana ba bone mo ba kginneng teng ba tshwanetse ba tswele pele ene la bobedi ntho nka e buang ke ba kgothatsa ho tswa lentsweng la modimo ke ho Jeremiah chapter 29 verse 11 e re modimo o re ke tseba mehopolo ya ka bakeng sa lona ke mehopolo ya khotso jwale le bona ba sa atleha modimo o ba hopoletse hantle selemong sena lemong se tlang le bona ba tla be ba tswetse pele ene modimo re rile ka pele ho bona hona le tse kgolo tse tlang ho etsahala bakeng sa maphelo a bona o phunyeletsa teng ba tlo phunyeletsa ende ba tla be ba fihle mo ba reretsweng teng ke ya reng o na le mehopolo ya khotso bakeng sa bona
ha ile ba atleileng ke re fela ba tswele pele hona mono gore ba iketse ho fetisisa hona le morero wa modimo kapa ditabatabelo tsa batswadi ba bona bakeng sa bona ke marena a kamoso e tla ba dintho tse ding tse phahameng kamoso ha ba ntse ba mamelletse. Barutwana ba unne molemo mosebetsing ona le bona ba buisane le Mahlomola Ramohumane. Re buisana le morutwana ke Bontle Mpinane mme ke morutwana wa sekolo se phahameng sena sa Lenyora la Thuto mabapi le mononya maikutlo hore o ikutlwa jwang ha ile mo e le hore kliniki ya private ya Unjani e le thusitse ka dithusa thuto. Ke ikutlwa ke le blessed because ke nna ngwane le rong o choose ka strateng sa rona. Ke ikutlwa ke thabile la haholo because of ne ke tlo reka dikarava February. O reng ba bang ba sa di fumana? Ba sa di fumanang bonyaneng bo re na le bona re tla le shegolela ba sa di fumanang ne ke re lona February le mele February se batswadi ba rona kaofela ba na le tšhelete gore ba ka rekela dikarava. Re buisana le morutwana e mong yana ke ka Moelo Mahase le yena o kena sekolong se phahameng sa Ntemoseng mane section G ka kwano ka romotso wa Botshabelo o mononya maikutlo gore na o ikutlwa jwang ha ile mona ba fumane dithusa thuto o ikutlwa jwang ha ile hore Unjani Vodacom ha mmoho le company tse ding ba le abetse dinthwana tse tsa dithusa thuto. Ke ikutlwa ke thabile haholo ebile ke le motlotlo haholo ka hoba batho bana ba re thusitse le mo re nekeng bona le bana ba sokolang ka ntle ka mona jwale ke ikutlwa ke thabile haholo ke ikutlwa ke thabile haholo Mahlomola Ramohumane o re fa tlaleho e felletseng. Morero ona wa abela barutwana dinthwana ha mmoho le dithusa thuto o bonala ha ile hore tla tswela pele selemo le selemo. Le ha o le jwalo Sister Kwanyama eleng Elisa Kwanyama hlalositse ha ile hore ba mmema dikgwebo tse eleng hore di na le thasello ho kenya letsoho bakeng sa morero ona ho thusa barutwana ba dikojwana di mahetleng bao le bona ba bontshitseng ho thaba haholo ha e ka ba fela ho abelwa ha dithusa thuto empa la le jwalo ba ile ba thabiswa ka lehlaso ha ba bang ba bile le kabelo tlhodisanong ya motjeko. Ke Mahlomola Ramohumane, One Freestate TV, Unjani Clinic Section H Botshabelo. Ha jwale mo re tla le ba mabenkeleng re tla bola go khutla hang fela ka moramona Sesotho. Re botsa ga amela mohi ona ke mokgatlo wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwa tshebeletsong ya One Freestate TV. Ha re lekola ditaba tsa matjhaba mo presidente wa ANC lo Afrika Borwa le Cyril Ramaphosa o re Afrika Borwa e tlamehile ho nka kgato ha diketso tsa polao ya morabo di elwa hloko. Naha e tekenne tumellano ya molao kgahlanong le dipolao wa mokgatlo wa matjhaba o ka kopaneng wa selemo sa 1943 ha lefatshe le ntse le emetse qeto ya lekgotla la matjhaba la toka mabapi le nyewe ya Afrika Borwa kgahlanong le Israel. Ramaphosa o re nyewe ena e ikemiseditse ho netefatsa hore toka e a bonwa mme ya etswa kapa ona ho phethahatswa bakeng sa ntwa ya Palestina. Ramaphosa kenwa. We dubbed it, and we were among the first countries to dub it or call it a genocide. And now the whole world, many countries in the world have followed suit. And they see what is happening in Gaza as a genocidal type of process where Palestinians are just being slaughtered. And there is collective punishment which is being meted out against ordinary Palestinians. We've never had a situation where children have died in their thousands and women, unarmed civilians being slaughtered in the way that is happening in Gaza. So we felt duty bound because we know what apartheid means. We know what oppression means. We felt we needed to side with the Palestinians and to demonstrate our total opposition to genocidal acts. And we happened to have the legal arguments, the legal team, and also the determination to go to the International Court of Justice. Having voiced our opposition to what is happening right from the beginning, and we've continued to urge Israel to desist from these attacks. We've called for a cessation of hostilities.
we've called for the release of hostages by Hamas itself, having initially also expressed our opposition and displeasure at what Hamas did on the 7th of October. We've also called for the opening of the corridors for humanitarian assistance, food, water, electricity, medical equipment and medical supplies to be brought into Gaza to look after those who have been maimed and injured. We've also called for the resumption of negotiations to bring this nightmare that Palestinians are going through to an end, so that Palestinians can have their own self-determination. And the solution should be based on a two-state solution basis and the 1967 borders. So we are well versed with what is happening in the Middle East because it mirrors exactly the struggle that we went through. And the father of our democracy, of course, in many ways gave us our marching orders, that we should never think our freedom is complete until the Palestinians' freedom is also achieved. Ho sa le jwalo mongodi moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o tshwaile letsatsi la bobedi e le matsatsi a fetang lekgolo ho tloha haesale Hamas ne hlasela Israel puisanong ya hae le mekgatlo ya ditaba ka polao ya metjha ya ditaba ya New York. Hlaselo ena ile ya lebisa ho qalweng hantwa ya Israel ho Gaza. Antonio Guterres wa nama. Traumatized people are being pushed into increasingly limited areas in the south that are becoming intolerably and dangerously congested. While there have been some steps to increase the flow of humanitarian assistance into Gaza, life-saving relief is not getting to people who have endured months of relentless assault at anywhere near the scale needed. The long shadow of starvation is stalking the people of Gaza, along with disease, malnutrition, and other health threats. And I'm deeply troubled by the clear violation of international humanitarian law that we are witnessing. Last week, Under Secretary General Sigrid Kaag began her work as Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza, in line with Security Council Resolution 2720. I ask all states and parties to the conflict for their full cooperation, as she also works with members of the Security Council and regional actors to deliver on the mandate set in the resolution. An effective aid operation in Gaza or anywhere else requires certain basics. It requires security. It requires an environment where staff can work in safety. It requires the necessary logistics and the resumption of commercial activity. Tsako khalemelo khatlanong le maloko a parlamente a leshome a mogwa EFF a qoswang ka hotella parlamente e emisitswe ka nako e sa lekanyetswang ka mora letsatsi la bobedi. Paki ya lekgotla la khalemo e dumetse hore ka nna ya ba o entse phoso ha ne a tsebahatsa e mong wa baqosuwa ka ho nyedisa parlamente. Maloko a parlamente e leng ditho tsa mogwa EFF ba tobane le qoso ya ho sitisa dikgetho tsa ditaba tsa ditekanyetso tsa mopresidente Cyril Ramaphosa ka Phupjane selemo sa 2022. Moeletsi wa molao wa EFF leng Advocate Mfasane ka Siboto o ile a hloma paki ena e leng yene fela paki nyeweng ena e wele mongodi wa lekgotla la naha Masibulele Xaso. You can equally appreciate why we've got a problem with this multi-layered process that includes subcommittees, that includes this committee, viewing the same video, undertaking the same exercise of verifying, yet all of them, including the members of this committee, miss such an important issue. You will then begin to understand our initial submission as to why there must be an independent fact-finding process. When I said it was Mr. Mkonto, it's because I believed it was Mr. Mkonto. I accept that I may be incorrect, and to the extent that I may be incorrect, because what it would mean, I must verify the picture of the member. In fact, when I was trying to open the phone, I wanted to do exactly that, but I accept. If it's not Mr. Mkonto, then it's not Mr. Mkonto, then I was wrong, that I will accept. Is it fair of the Speaker to admonish and ask members to withdraw for calling the President a criminal and a money launderer, yet at the same time
not reprimand and admonish and seek punishment of members that called Shibambo MP a murderer and part of a syndicate in the VPS heist. Would you call that fair from the speaker's perspective? Chairperson, I call the manner in which the speaker ran the proceedings on the day fair, and she dealt with the matters before her to the best of her ability, and that would be my version. Moikaletša kwan la ka diakalo ka tšeno ha re lebe lefapheng la ditaba tsa dipapadi Lefse Nation Malala-a-Laotswe ho neletsa tsona. Setlhana lape ke lebohile haholo ka dithepotsong a dimileng tsona babui ba batle ba One Freestate TV re betsa pero kopana ke dumedisa nakong yona ke na o tsena tsa ditaba tsa dipapadi. A re ke re agelo jole he bofofu ba bringina ya cricket re sheba jole ha ile re e se ile matsatsi a ka banga mabedi fela a senga se tshepele ho thakgolo simuso ya dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe wa bahlankana ba ka tla selemo se ka bantse ile shumele metso e robong papading ena ya cricket tse re ntlahletswe ba palla kwano neng ena ya Afrika Borwa. Me re tla sheba jole ha ile re maikutlo ke a batlang a thabile haholo bakeng sa ho bona jole e le re dipapadi tsena jolo ka ile re province ena ya Freestata ke mane mo teng e tla ba le monyetla wa ho ka latswa jwalo tse ding tsa dipapadi o re tle di bapalle ka kwano ka re province ena ya Freestata ka mane ka Mangaung Oval e leng le bala le la papadi ena ya cricket. O sa le jwalo mohlanka e moholo wa Phethahatso CEO wa Free State Cricket Union e leng ena Johan van Herden ore o motlotlo haholo ha ile mona ba boetse hape ba abetswe he monyetla wa hore dipapadi tsena di tle di bapalle ka kwano kalapeng ka haro province na Free State ka mane ka Bloemfontein. Yohane o re sena ke selemo sa boraro ba abelwa jole he monyetla ona mme o dumela jole ha ile hore papadi ena ya cricket ba batla ba itshupa pele ka haro province na ya Free State ke ka hona ba kgonang hore ba tle ba fumane jole he monyetla e kang ena hore ba be le monyetla o ka bapala jole papadi tsena tsa mohope wa lefatshe di bapalle jole ka mona ka Bloemfontein. Yohane o phethetse jolo ka le reng ona le tumelo e batlang e tletse ya hore selemong sa 2027 dipapading tsena tsa mohope wa lefatshe tsa cricket sehlopheng se seholo sa bahlankana kapa sa banna e leng sena sa di-Proteas ba tla ba le monyetla wa hore dipapadi tse ding tse mmalwa di tle di bapalle jolo ka mane ka Mangaung Oval Stadium. Moilapeng re iketile ha monate re buisana jole he le mohlanka e moholo wa tsa diphatlalatso CEO ya leng Free State Cricket re bua jolo ka ena monghadi Johan letsatsi le la kajeno e le re motshwere mme re tla hle re tlobisana le letsatsi le la kajeno mme o ntse o plora dipapadi tsena tsa mohope lefatshe under 19 kwana neng ena Afrika Borwa di tswela pele tsa mongena ya beke ka pakeng tsa tselane la bohlano. Mr. Johan, good morning and welcome to One Freestate TV. Thank you. It's lovely to be with you guys and to all the viewers out there. We're looking forward to a wonderful campaign. Everything is done. We just need for the games to start now and to get all the butterflies and all the things that might possibly go wrong to get that out in day one. And then we're looking to host 10 games in concession year that will happen within 23 days from start to finish. So we're really looking forward to a tournament of high quality. And as we know, India is here ranked number 1 in the world. So they have decided that they would love Bloemfontein as their host city. And also that on itself must be a compliment for Free State cricket, as India have realized that this would be the best playing surface in South Africa currently, and they would like to make this home. So we've got 4 teams being hosted in Bloemfontein, and I want to thank the whole of Bloemfontein and all the businesses and the municipality and the Premier for allowing them to come into Free State. So the 4 sites that we are hosting is India, Bangladesh, Ireland and America, which is a first. They've never been involved in a World Cup before, so it's the first for them. I think they last ranked, but they would have a competitive team. And also, if we look forward that the T20s might become an Olympic game, they're discussing that, then you can know that America will take this opportunity to grow their own game.
tabeng tse ding hape re sheba jole ba banyana bola maoto tsena tsa 2023 AFCON re sheba jole tsa tshela la mabane di papetse re lekola jole he sephetho wena moiwa ka motle na ya Namibia e hlotse na ya Tunisia ka ntlha e lengwe ho noto e leng taba e leng ka di dila makatsa batho ba batla ba ngata holo a thaile bafana Afrika Borwa ba hlolwa ke naha yena ya Mali ka dintlha tse ka bantse pedi ho noto fela Burkina Faso ba tlontlola hlopha sena sa Mauritania ka ntlha e lengwe ho noto mme re sheba jole ha ile re dipapadi tse re ntse di tswela pele mothating wa jole ke na ho ka bapala wena moiwa ka motle naha yena ya Morocco ba ntse bapala naha yena ya Tanzania mme te thagole jole ho renyane ya bosupa DR Congo ke man mo te tla bapala jole naha yena ya Zambia ka hora ya 10 Atele tsatsi la sasa Equatorial Guinea ba bapala jole naha yena ya Guinea Bissau ka hora ya 4 papadi nngwe hape tla bapakeng tsa naha yena ya Ivory Coast ba amohedi ba 8 ha ba tlateana le naha yena ya Nigeria ka hora ya bosupa mme papadi ya o qetela e tla bapakeng tsa naha yena ya Egepeta ka sena jole le naha ya Ghana ka hora ya 10 wena moiwaka ya motle papadi tsena tsa Nedbank Cup ke yona tsatsi la sa sekele tsatsi le batlang le leholo haholo bakeng sa hlopha sena sa di general e leng hlopha se bapallang ho tsena tsa ABC Motsepeli ke kwano province yana ya Free State mme ntse re ke karolo ya dihlopha tse 30 ana le metsi medi e leng last 32 mme ke bana mo teng ho tlaetswa ke le helutho ke PSL ke sejolo le Nedbank bakeng sa lutho ya dihlopha tsena tse 30 ana le metsi medi yona ke bana mo teng e tla hle tlo ba jolo ka mane ka dikantorong tse kgolo tsa Nedbank Senteni ka mane ka Johannesburg ka hora ya botshelela re le One Freestate TV ke bana mo teng re tla ba jole he sehlolong sa ditaba tseo kapa dintlha kgolo tsa diketsahalo tseo ke tsona tsa ditaba tsa dipapadi tseo gone re ditshetsana mantsibengana le o sa tlabela hape ntse se ga di re koneletse re utlo rena bo emo ba le hodimo bo tsa makatsela e jwang ke la ba wa se mohire di phethela tsa ka jeno go lekola digrata tsa di temperature kwa no province ya Free State motsheare di tla phamela tsa 28 mane mangaung a 2 shomela metso meraro ha ona pula tse lebeletswe fela le tla kwaela ka go kgetha dibaka Bethlehem bohlokong teng di tla phamela fela tsa 22 sengwa pata di ditsutso robong fela moya tla foka ka dikilometara tsa 29 o lebile botjhabela ha re fetela ka mane ka mahlatswe tse Celsius go mtsheare go tla futhumela ka tsa 27 ka ofela mongobolo ke ntse di percent tsa 40 atamo ya tla foka se sanyane o lebile borwa botjhabela ha re fetela mane Forest Smith bo ipopeng di tla phamela tsa 29 le teng se ditutso le shomele metsi tsheletseng moya o foka ka dikilometara tsa 21 o lebile borwa le teng ha ona pula tse lebeletsweng Intabazwe di tla phamela fela tsa 19 motsheare o se ditutso tse robedi fela atamo ngwa ba le kentse di percent tsa 80 a metso e meraro ka ofela ha re fetela ka mane ka Krugersdorp teng di tla phamela tsa 20 metsi tsheletseng o se ditutso le shomele metsi medi moya tla foka bobebe o lebile le boya bophirima ha re fetela ka mane ka Bothabong Velcom teng di tla phamela tsa 27 motsheare o se ditutso le shomele metsi meraro mongobolo ke ntse di percent tsa 40 a metso e mehlano ha re phethela ka Zamdela di tla phamela tsa 22 Thapama o se ditutso le 10 mongobolo ke ntse di percent tsa 60 a motso o mong di akalo tsa ka jene mohi a re boela re kopana hape tshebeletsong yena mantlha ya One Freestate TV. One Freestate Television. The future is now.